Pero tuale chabiete tin Dr. Romo N. Ala ching maja chabiet mo kare wochi diwa bikelo Dr. Mankono Melak. Where studio meta nana kube chamani atiki Dr. Achil Maneno Lokum Lak itunku maleo me Uganda kan Dr. Afoy mamegi Joli studio. Afoy da be tuale. Jamitika woni. Jamitika wona be. Afoy on kiboto kono. Botatika woni. Bofoya. Yes, Dr. Ichabiet mo kare be kilo penjo Paul down be mino tangi antini to tuale wo mero neno Lokum tuo Lak. Enini koroma mon cho tutwale bodmon ayegino garo meno ko metuo lak wat wakong tuo lak down no yo manini doctor afo matek presenter kijaw mateka nan wakunu tuo lak ati jami madwong makelo inen tuo lak ni mar polkar mako mon yeru gitutwal kidong chom kene benetie yelugi manonok tuo lak binu polkara kineni imaru loko jami mogo logata eneni in the process mano itika loko mogata jozwa egini jozwa yabe kelebe chule we chwari eneni yabe ineno tractor excavator katika kwanyo jami mogo chamuka ineno bedi kwa so akimaru loko jami mogo mape kwari kelu tuola ni be kelu tuola kidong tuola eniti very common tual bon mon mogo but it very common but mon mari yelu mon but chobe ne tiero pito irom wachne we nen kamera ke wat pien tek mega igidena yes so during that process mani imiti lokani lokuja enuni kelungo mechanism melak eneni bien jora ne notigi yubu chamo kene manoti egin so wamarno gimar binu botwa to eni gibinu botwa bien chana be gwa so kero pero enuni enuni kitawa romo changone eni meneno ni lok mo kene pe gamata gam lokata pebe ke gam lokata en process eni kelo so lok mo kene pe gamata neno ni beru keni neno ni kamadana loko kene majom mo kene loko pe gamata bene eni konyi tutwal kidong kainen danu tikada pe gam loke bene enu bi konyo in me avoiding to enoni we poma okay isinare ma gwa tikada ikom en in ngat enoni mer bene pe gam keje iromo gamo ento pe de we beru tele I process enoni me gamone you need to be very careful kitawa waju ni meri gwoke so ki gamo igamo achela rio we mechanism eneni I continue ngatu mono binu botwa sometimes back guberu kada gen ki na gi pound out so ngati tika log mangatu log nenchal log niglog maram pira beach la wara chandu log mi achel ki pira beach within 1 minute so dakika achel ki ken me log niglog mi achel pira beach kelo that gin enoni dakare doctor mukene tie waneno ti jokene ma pole ka gitie ka ngwiro lok tutwale mon Ngwiru lok polkar watie kitawalwo kere tie omons money maka inano kay tika lok polkar ngalmon kulok yue kong monula so la enoni me monyo during the process mano beru kada la ene chero I kuja ku chero I kunu kelo ginumoni kero ginumon chekita walwo kere ke lemunu tokabolism tokabolism eni binu polkar aki binu enne nano kero jame eni so miru dano ku gwakati twali ko le to eni tie yeru dano wo winyo lok mapeja mayano wachiwa makwaro lokum tuo melak ye wek bena kwa nchim achel rio mo gwareka le penti tamtie makwaro lokum tuo melak mero gin mawateneno ne ini na matini Hello, mananga, yes. Matek la dit presenta. Vofoya. Meteka foi kong kineno matin menene okelo wa Dr. Melak Matye studio kanyo. Ako chimki muchwini. Be. Atie la penya tieni chero bot Dr. Melak ni. Pingo Dano katika nyer Ngenyo Lak. Oh wow. Amazing. Me no Romo Beri can jam kan mabok no we Romo Willie but I winyo pichawa pedon go bega muchimu kene we amil tal bot Dr. I winyo la pen mo kar eno Pingo Dano katika nyero Ngenyo Lak mameke. Afa mate Pingo Dano tika nyero Ngenyo Lak enu ni tie self explanatory ni wangala ngenye kaiti kanyero wala ngenye so afa matek ni go chimki muchwini la kaiti kanyero wa ngenye ma eno ni petuo ni petuo okay bela gonya mengenyo la kaiti kanyero na mega beren
Luo Drama Actors.